Baby. Thank you for the likes. Thank you for watching, pa. Cause baby. Wait. Mamay, good morning. Thank you for the likes. Oh my God. Hi, John. Hi, Sir Nathan. Good morning. Good morning, Sir John. How's your father today? Still getting better each day? He still feels sick. My father. He still feels sick. Thank you, 14 people in the house. Thank you so much. What are you cooking? Fish? Fish with coconut milk. Fish. Hi, Jamie Moore. Wild thing is still going, yeah?
If you just now joining, please make sure you all like and subscribe, everyone. Thank you, Mike. Ah, bless. Congratulations! 24 people. Papunta kita. May hindi mo ako. Alam mo naman yan. Wala ka naman masakayan yan. Thank you, 9 likes. Oh my God. Gelson, hello. Pedro, mi amor. What? Hi, Jamie from Hobby. If I just know, yeah. Hi. Thank you, Hobby. Kevin McConnell. Hey, Gorgie. Hello, Gorgie's Cheryl. Hi. Hey, Classic from Jamie. Jonathan Vasquez. Hi. Pedro Salva. Hello. Cheryl, a very good morning you. Thank you, Sir Dwayne. Hi, Sir Dwayne. Thank you so much for 23 people in the house. Thank you po. I'm losing my mind just a little, baby. I'm not ano. Baby. Grabe yun, ano napag ni Mami, diri balon? Oh, wait. Wait lang. From Pennsylvania, United States, sending love. Thank you, Jonathan. From Pennsylvania, United States. You are cooking very pretty again. Yeah. Always cooking. Thank you, 16 likes. Thank you so much po. Thank you. Thank you po sa likes. Naliniw. Ayan, hindi mo sa rin. Kawato na yun. Badi, may pili pa na eh. Ayan na ito. Sarap na rin. Thank you so much for the gifts sa super chat. Thank you po. Thank you sa super chat. Thank you, Sir Jonathan. Thank you so much po. Super chat. Steven. Many people here na. Dalan mo na. My channel, don't get Bauk so tayo close ni, ha? to my bird. Hugasan ta na lang ada ini. Nakuha ko yung pag-lisod ko. Meron, di, meron, iya to si Ate Sheila. Pili, bagsa na ayan. Sa mga pato dito. Ito na doon si Ate Sheila. Sana lang na. Thank you, 20 people in the house. Thank you for the like. Excuse me, ate. Oo. Ano na ini, napuga mo na ini? Ibutang ko na ini din. Oh. Thank you, Jamie. Hi, girls. Hello, girls daw. Pati nga yan, iya doon na ano na naman. May yung kabago doon si Makulot. Oo, tama mo na yun. Balirat na yun. Ano ba na yun? I-dispose mo na. Oo. Eh, pagka din ni Ate Sheila doon, ipadarata na lang ulit. Thank you, 21. Thank you for my super chatter. Thank you, Jonathan. Thank you, Sir Jamie. Kaya nga yan, linuwag ni Gila kay kakauno. Di pa man raot, ate. Di pa man. Di na, pagulan na ate. Singko lang ate, singko ako. Pinarugi ko eh. Ate na ko Sige. Pero di ako man lang ate, nabutan mo. Ah, Ay, nabutan. Ako lang sing.
God, good Lord is oh yes, always many people here in the house. Hello everybody here. Say hi to ano. Say hi. Tigsing ko lang kami ang sabi ni mama. Dagi pa ba? Ay, oh my God. Maluya nga ni an niya. Maluya ang kabuutan. Ang kaluyan. Ano yun na? Ko gayon sa sandan. Ay, nanang pa. Sige. Ano yun? Ang binulong ni Lola Priscilla kay ano, pasma daw. Ate, nagdag ka na Jis. Jis na doon. Jis man daw. Wala na nga niya korta. Say hi. Hello. Hello, Sir Jamie. Wala na. Hi, Sir Kevin McConnell. Family sounds great to be together. Yeah. Say hi. Hi. Hi, Sir John. Hello, little boy. Sir John, say hi, Sir John. Hi, Sir John. She is beautiful. Hello, Sir Kevin. Kayla? Kasi ako lang 5. Delivery. Wow, thank you so much. Oh, the delivery food. Thank you for the food. Salamat. Grace? So, yun. The more, the merrier. Ate, bukas sama. Hindi, wala. Budang ka mo pa kay. Mano ka? May Yung maano? Ako lang. Medyo maaskader. Sige na, para may hello. Say hi kayo, say hi. Hi. Say hi na, say hi. Say hi kami na. Bye-bye. Hi. What adorable. Yeah. Hello sa 13 views. Thank you, 13 million here na. Good Lord at the woman. Hi po. Thank you, Sir Jamie. Hi, John. Thank you, Sir John. Sir Kevin. McConnell. You just give me a Wala naman eh. Jess? Jess? Kala ko tres kapag ang pumunta. Motoris na mo. 5. Mamba kasi yung price. Nawara ka ng laman. Siyempre. Is na price. Wala pala na price. Just tapos 5. 15. Parugi ko muna kay Ang gawat. Bro. Ano mo pinikon man tang mo? Sana. Mura ka na ni. Ma-explain lang ako sa aga. Naniniho. Tipid-tipid ka tayo. Thank you for joining po. Hmm. Sir Tommy. Hello, Tommy. Hello, everybody. How's things going over here? Everything's fine here, Sir Tommy. Now you got enough help but them to work. Ha? O, sige lang. Oo. Thank you, Sir Jamie. Thank you to do someone sending the heart. Thank you for the heart, ha? Ang dami mo. Sinorder. Ang kanil kinawa ka kasi. Mabakaman ito. Kung ito sinorder. Order. Oo. Yes, ito na price. 25 pesos. 25 pesos. Thank you, 19 people. Sukat ta. Baby. Kaya man nagayo. Puro na nga ni. Ang bayin mo na ni mama. Mabakal pa pa mama. Appear. Say hi. Oh my God, Sir John. Thank you, Sir John. Oh my God. Thank you pa.
Thank you, Sir John. Reply yun sa taas. Ate, dagod. Marasing Thank ko you lang po, ako. Sir John. Thank you so much for the super chat. Ha? Oh, boy, ilaw. Thank you pa. God bless you, Sir John. Awesome music. Good job. Yeah. Thank you, Sir John. Speaker. Thank you. Welcome po. Take care, Sir John. God bless you more. Hi, Yanos. Young Vos. Yeah, Vos. Nose. 24 likes. Thank you po. Gadi na. May pasalubong sa ako si Dadere. Si hi din naman. Si hi, baby. Thank you, Sir Dwayne. Mike, good morning, everyone, my friend. From Sir Dwayne. Dapat ikaw na lang ano? Owen. Hi, if you do a private stream for me. No. No private stream. I will give you $1,000. Please have the moderator translate the answer into Turkish. No. No thanks for the $1,000. No. No. Say no. No. No, sir. Oh, no. Gab. Ayaw na talaga mo. May Gabriel. Badi diri siya sa mga ibatan. Badi mo ko dito na lang. Ano na ibatan? Ano dito na ang kulay green. Ang ibatan. Ano na ito na lang. Thank you po, girls. Outnumber the boys in the house. Thank you, Sir Dwayne. Okay, Mike. I will. Thank you po. Dwayne, thank you po. Thank you so much. Hi, Pinks. Very respectful on here. You will begin. Thank you po. Bakal na nga ni. Makabakal na? May adjust ba? Wala. Gisap daw. Lalo pa na yun na sinugna. Wala ka mo pagsugna. Ako mapagsugna. May luto sa iyo. Di ka na mungkal. Ay, nakalib. Ay, bulo. Ano ang tayo ng ming guys? Muna natin daw ko nakaon ngayon. Thank you po. Thank you so much. Hindi ko napansin ang cellphone, nakapin daw. Baba, give mo to kay Tita Marisa. Kaya mo? Kaya? Luway lang. Ang kita-rita ha. Salamat. Ako na inis. I know. Makalay mo. Wala. Thank you, 27 people in the house. Thank you, Sir Jan, for the super chat. The super. Going shopping. See you later po. Thank you, Sir Jan. Take care. Your father isn't coughing as much today, yeah. Yes, Sir Jamie. Little better. Better. Little better. Little by little. Naghahanap. Wait lang, may maluwag lang ako, Loto. May karaaw na ka mo. Wait lang. Wait lang, maluwag lang ako. Bakit? Ano gila? Ten price. Ten price.
Pag malayo pa natin mo, ha? Bibi Ash! Pumali na magkaon naman na. Doon na price mo. Good. Yes, thank you, Sir Jamie. Yes, it's very good. A little, it's hope continuous and Ha? fast recovery for my father. Thank you po, guys, for your prayers, support. Pag sabi kanina, ako yun. Pag sabi ni Kuya Iking kanina, di si Kuya Iking, ako dito. Pag una, ay di ako nagkapot. Pag una, di makulog. Pag iruga mo na, ada! Ah, kain. Kainis, kahit nahulog na pa daw siya, ulo niya, yan din sabi natin, si Bisaya daw niya si Papa yan, mahuhulog. Dito kami yun, si Kuya King Didio. Pagkapot ko sa Didio, nagagrangay si Papa. Si Kuya King, man magkapot, kailangan mo kasi yung magkapot. Oo, kay puro makulog na. Ay, pagdo, kay sabi ko, atog din na ako nagkapot to. Nakabagay dito per Gabilin? Wala pa Awa ka pa. Hindi pa mapupunta ka pang hanggang ko. Hindi pa man makulog. Ash! Minsan pa nung pag makulogon na mga anak ka, gano'n pa kami. Thank you po. Ashley! Oh my God, Lord. Ano na ako po. Ikaw na kumakaon. Ano mo na ako. Let's eat po. Tulogin naman na narin nga sa ka. Bakit sa mga papiyaw ang ka na? Let's eat, guys. Thank Papiyaw ang ka na na. Hey guys, hi Sir Fred. 26 people in the house. Thank you po. Ash! Kumadi ka daw. Bumakal ka daw sa isruda. Kumadi ka! Ma- Ka na? Okay, mabakal tayo sa ruda. May suruda na doon. Nali, may prinito so. Ha? Ayan na, may prinitos pa kayo dito. Ang islam. Tanggal pa Ano kang bunay? Perme na lang tayo muna. O na lang yung bibili na mag-egg. Hello, Mrs. Hi, Sir Fred. Sorry. Magkaon na. Tanggal pala ng nararamdaman. Ate mo. Duwa na. Ay, sige, thank you. Kay Ash lang. Mabulay na. Ay, may bulay pa. Cheryl, very happy lady. Yes, I'm happy. So much happy. Electric pie. Tapyaw lang. Para di rin masyado ano nga rin na parang tumakot mo. Diba, di mo lang. Mayroon kayo makakatuto. Para mag-progress pa lang sa You're iyo. very welcome, Cheryl. Yeah. Thank you po. Thank you, Sir Fred. Aray. I'm sure we'll get more bear from Mike. Oh my God. Hali-hali. Nalimit ako. Watch your husband. Watch your husband at? What it means? What is IG? I don't know IG. I won't let you go. Fred, a very good morning to you, my friend, from Sir Dwayne Gunter. Think he meant, who's your man? Oh, my mind is your mind. He's fine. He's fine. Good morning, Fred. More. Thank you, Sir Jamie. Good morning, Fred. More bear coming, my friend. Para masulat 20. Papa? Yes, Gwen is good morning, but better for Mike and Cheryl. Manuel Canoes.
That you won't be happy with her. She is taken. Tao na? Din, tao na. Nabusog ako dito na pamahawan mo dito po. Nana? Pamawan niyo. Bunay na may uga. Tao na, kaya rin sila mo. 30 people in the house. Thank you so much. I meant guard. I am very happy. Busog ka na? I am very, very happy. Ay, nanang gusto mo. Hindi ba pagpapakalan? For the both of them. Hi, Kuya Dre. Thank you po. 30-30. Ba naman yung story mo? Nakalive ako. Tawyo. Oo. Kalas ka? Puro ayo ah. Ayaw. Sheryl, very warm. Congratulations. Sir Dwayne. Thank you, MB. Thank you for the super chat. Have your husband say hi to me, please. MVP. Thank you so much for the super chat. Tara na ka, ma. Ano daw? Tabi daw. Hindi ako yung pinakalumitan. Lalo man, alam mo, hindi. Then I put pause on the chart. It shouted. What's up, Ay, Fred? tao lang ang mapagalo. Okay, Fred, I will catch that now. Hi, MVP. Nanong gusto, ma'am? May bagay na naman ka na. Di ka nagkakaluto kay puro kain. Kaya tagluto kay kasi niya. Malayan ang kamatian. Dito na na. Dito na ate. Dito na buk magkaon luto. Mura yung gana ada. Bakit? Kabuhan na dami kon? $37 people. I need something getting married. From Pedre. Ate, pwede ka ba alagaan? May mag-aalaga na sa akin. Fred, destroying the bathroom is that good or bad, my friend? Kuntri lang ang kaunin mo na ng wala price. Hey, Kuya. Sige, isang sawarin ko na sa Hello, everyone. I'm here now in Mountain Everest. Sige, di ko pagpata. Sir Fred, me is just my, just my cousin. Ay, papilit. Fred, lol, I can't Dayla. just imagine my friend. It's surrounded by cement. 36 people in the Ay, house. ay, wala ka na ba doon? Classic. Hindi ka nagkakaon luto. Nagkagalong. It's my name. Luto pra luto. You asking me to subscribe to me? No, I'm introduce him. I introduce you. She's my niece. She's my cousin. Para ako dili ano. Doon na. Ano, pretzel. Ano pula, ang balang nuts. I'm just saying that she's my cousin. Puro lang nahungin. Ay, di na yung pagpapabalo, no? Hi, Fred from May. Who did getting married? Oh my God. Hello, May from Prague, Sir Fred. Sabi ni Papa, sige lang kung nag-ihi. Magaling nga si Ganihi. Eventually, Mike and Cheryl Sabi ni getting married. Oh my God.
Aray ko. Hindi ka na magbalon doon. I know, I'm just being silly. They are finally agreed to be a relation. Yeah. Kaya na kwarta? Nanan suda mo. Pako. Nani, kuntin lang yun. Hindi yun ayun. Pako ng isda. Kuya, I'm the new man. I'm very proud to say I'm a child now with some lady. Mabalong ka? Mabalong ako sa agad sa luto, tapos Meron na hungit. May, how old are you? Okay, sinawaan, nagaway. May, she's my same age. Same age me. She's my, Mag-ilit ka na ha. Sabi mo, 25. ang dako lang na may dako po. Kaya nga niya nga 25. Dako na baso, ma. Kaya nga Dako na baso. Hindi pa paniwalaan yan eh. Nasa isip niya. Iyatang sabi mo, price tag na 25. Hindi pa paniwalaan. Hindi ka bata. Ang dako puro na ayun na. Wait lang. Naguulan na. Iwan, ay, halo na lang yung dada. Yung, Nawala. Super chat, super stickers, and membership. Thank you, Big Lon. Thank you so much. Thank you, Big Lon. Oh my God. dadalagan. Thank you so much. Congratulations, Mike and Cheryl. Thank you, Kuya. Pagkakaon, Thank you so much. busog ko na siya kanin pa. Carlos, you're very cheerful. Lupa. Carlos, Bunay. hey, Big. Kaya si Roman. Fred, you doing live today? Okay. Are you doing live today, Sir Fred? I want a wife like that. I want a wife like that. Hi, Adrian, Favela. Hello, Cheryl. Hi, Big Lon. Who send money? Where to send money? Send my. You can send money on my PayPal here. Big Lon. He put the link below. You can send the money on PayPal. Okay, so to you, May, from Sir Fred. Esther, Hindi na mamaya. thank you so much. Tapos na namin. Good to see you, May. Big Lon, good to see you, my friend. She's celebrating. Try. Ano naman. Kaya pa yung magdala. Thank you, Kuya. She's the best. I'm the lucky one. BR. May 20. BRB, guys. Wala ako YouTube channel. Oo nga. Hello. Hi, Jason. Gada nga ni Mama ang 20. Ang 20 pa na hinatag mo? Ayot pa. Nasabi ka mag-hindi. Gusto mag-hindi ka. Doon. Ito mo na sampag. Di ba nini? Yes, you're the lucky one, Mike. Hinatag ni Mama. Ay, doon lang yun. Dapat. Yan, sa bulsa sampag.
But I'm the luckier. Free bear. Free bear from Mike. Ay, mama, hindi nag-delay. Nagagawang pagkabastusan. Kuya, good morning, my friend. Free bear, I'm there. Sir Fred, Beglon want to join. Yes, big guys, come, Mike. Boss is so family and what means Carlos? What it Ay, means? masati, men. Ate siya, pwede ka son? Makain. Dati siya so. I saw two Fred from me. I haven't bought bear with my own money for months. Say thank you for Mike, for the bear, for the beer. Sup, twin. Thank you, Kuya Dre. Basta ko nga, yun. Fredimo. He should say try to me. Welcome, Fred. Hey, maganda. Hi, Sandy Waramo. Sandy Waramo. Ma! Ma! Sana di ko muna kailangan ang price ko sa kanina. Di ko sa ano. Di na sana ako. Ate Min, sana sa kanina. Adonias. Hi, Adonias. Carlos Alberto, hello. I'm back. Everyone cares. Yan lang, kaya kada ko kasabay-sabay. Lul. Pa! Fred, I thought I was sold to you, but I think that was many old accounts. Therefore, I have sold you with this account. No one cares. No one cares. Mike, welcome back. Scroll up and read Mike. Thank you, 10 people, 35 likes. Thank you so much. Okay, appreciate it big from Sir Fred. Oh my god, I fell sleepy. Oh my god. God, it's payday. Nano? Nano? Siyempre. Oh, naka $23 na ako. Takot, $30 na yan. Yun na. Basher na. Sabi nga dito, ay ate, porpakit ka lang sa ano, ikorta ka na. Ano naman ko, no. Ingit lang ha. Okay, I appreciate that. Thank you po, 16 people in the house. Nga naman na mo, kung kura man nag-ano, wala pa ako ibabasa. Loading pa naman. Thank you for the heart.
Aray ko. Aray. Ito sa hugasan. Ayos. Nandito rin pa lang. Ha. Ayan. Hindi. Ready, ayan. Wala na, bebe? Wala na price? Ano yung bakal mo? Wala na? I fall sleepy. Oh my god. I need to end the live. I need to take a nap because I need to fall sleepy. Thank you so much for joining. Thank you. See you later. See you next live. Bye bye. Hey. Arlie? Bye bye po. See you next live. I need to take a nap. Thank you po. Yay.